members, working equal patrol. Epan Peruin and upon them melon, members, in patrol TFT, Oya, equal, Nisik, Wala, Tapi Bulleter, Amban Puranida, some of the Power Port, Workshop with the Solar, the Gop Kalangan, looking sunshine, friend, William Child. Kite Puranida, Stone Modern Wow, leader, Anir, Raksoko, and Tonpeyu. But one more piece of Marco, Nananko, Naniko. Each good wow on Sabul in the Katie Chorus, Nansabul Matai, Brasilu, and yes. So, yeah, for government. But one more piece of Nami Goldpay. Kabinakariao. Speaker, legislature case at the way Goldpay. So, Kupula Balak, we will be called chorus. Each good wow on the dog and Goldpay state government chorus. Piniti ko wow turbo pe insert menteri. Orang terus mengaji pimpinan sabun mari tiada. My catch dan sabun program kaula and ko on police commission. Irailakan patrol kita sang opsin kerana o patrol air kameraman sang on legislature on police commission. Dari ini sekarang buat dari kerjanya, dari kawan tak kurang cahaya kawan kurang kawan port. Koi sen sabun mah kosanti, media tak sabun macam itu kan. Ini mesej sabun yang ramut. Osong kurus santi yang program buat, itu ane sansan, nan riace, dan taruh patapot, atau balik tron, atau perakui itu amet. Ada, iran teriau. Di Sakaratan dulu, Bapak Biu, ini betul. Batak kesempatan ini sangat rawat. Oh, pergi, makanya budaya sama macam ikan, kita sama macam ikan. Di tujuan untuk jalan kemana? Saya pasti lihat ini. Dan jangan cuma kalian. Ini lamun-lamun sam, nah, wow, in, oh. Dengan jai katin puya bieu kapunga anila koyaki tuwai sapalma rakan kapai mulata bakin kot o ye yang amanaman kecai ako no kecai dan wuya kapung kasapan kan kurang ani ranut kosti o patrodi wat kom kotin ingerti sapal mamu nganan kabar o igalka bekan patrol kan kurang morana sa utik Aben kap patungan kap lagi kurang Arabi, mereka kang pati kerja, ilawatia, kacangatia, pen, kang pati kuramawi, o katin kasarawi, ada cuma kabelan, terus o yang kan patungan ka. At cuma ko kapung kan mio o daro kan apal ang sapal aramas aymat ang patungan walian tigit koros
o patuan magniwa o oral nilang o kapay enat kau Christ Jesus magniang komiyong isarawit kotin wiya pot belen betama arenti anaramas wanso mat o ayman ni patuan topik dua maraming kau Yesus Kristus sa kalau diperhatikan dan sebagai program yang saya dalam perkenalan kaulah dan lain memberi komisi ini patuan proyek sebagai perkenalan komisi yang kalangan komui Southern AU Public Affairs Officer Ejungal wow kamasagat kan kuburan sama cai pohon kajuan wow lagi bagi ejungal sakarata tepian kajuatan nilang wow sainsaler moy kung sapol macai laka-lakakan chorus bele kalian ciak kalian mumutso o kalian kahon pagkagin kuburan mo yung kajuan naralak di ejungal sakaran bisang ranwot o kajuan kapaliatan mas pukon kaulah begiya ay akan tawan irisin sakarata mo yang sukses dengan kajuan lukan irail kan deh. Siapa man kita kecuali kita kaya mawon sama naman sa legislature, wayan kita, siapa man orang kan, kalmain kan, kuyang kun title kan, kalmawon to kau talan. Dan kajuan watak siapa macam itu, engkau lah mereka ditawan dia, orang kalmain kun title. Kalau dan kalangan keberitahuan ini normal-normal ya tansian murnikan kajuan ngay kau gelar mon coach usun katete kan ranwut Nikan wiya ko and Nonby Police Commission. Nibele lo lalapot. Uya manay kap chorus. Niya ikan kakela kap bahasan and kusunan. Kusunan takan and wing Nonby. Wing kan taga-kapat-kapat Micronesia. Oibanian so chorus. Ujung oliroroki. Tiago wiya patututo kan and wing Nonby. Sama jalan ko jadi kajian kuburai. Congratulations. Men orang yang cuma sekarang wow kabat-kabat kajian kami biaya sekarang lapoy-lapoy kan o kasakas kalau sabun macai ketian misang ranut mau event kajuan kalau kau kapen sanggup singkat na ulian ti kerjaan kebenaran Nonby o jalan paros me ket kajuan kalian executive branch uya kapen muat melelong sabun macai legislature Asia and Nonby, speaker, vice speaker, floor leader, o honorable member chorus. Upuraray memiye o karatar kamanamanlan nomination kan kajotila yei yekujal ranwut tayo kapali pawo oni kajotan kaulan natin sa kapanagis. Kajem met itungal wow kan kupuran teras-terin Kampan Public Safety, Honorable Patrick Carl, Wow Joro and Bill Toket, Tigan ke Captain Luanis, Lakalangkan, Officer Kan dan Sapul Matal Kalian Police, Sang AG's Office, Officer Kabina, Chief of Staff, Public Affairs,
T6AH radio, 12 chorus, आप मेरे एक जुमल वाव and मेरे तपर Israel kan sabun mat kita jual MP ino and kau daran buat koi kita mangir kita festival ini sedang iba pajoyer wasakshet kantak trojo yang pajowan ta tahun momen tertahu abran buat pilih beruk sangkos kau itu buat jong polis commission eninin ko sampal आप बुक्संग को कॉर्सियन में बोर्ड कमीशन चेकन कांपिल सप्लीमेंट की देचुमाले एरी इकामेले में ट्रायल कॉर्स मिया कापिन कुसिंडेट मकापकाता कमीशन बोर्ड पुगोकन में मिया वसाबी में पिलानाने इनका तचेन इनको बराबर के में ऑफिसिलेची तचेन पब्लिक सेफ्टी और तचेन लीगल काउंसिल इन लेजिस्लेचर और राइट का सेमेन कुसिंडेट का यहाँ भी कमीशन में कमन बल रानवट का केव में ने ऑक्साइलेंट का प्रेंटर का सगाल तुन क्वेश्चन में वाली कमीशन में कोई भी मिया रांची का कोतो आपन का मिया लिपन कमीशन में ततो ओन मिया काटर कोई ऐसे मिया जो क्वीन में नहीं आठ तेमुनी मोम आप सोचे लिपन वो जो है तांबे कोरातानन kasakaso enkak ingir ay bilmen patawan kapatay enkak losora o puket kami san rentikan buka ko gi akan korong akan tre iu benen tatop belen sang kalian police officer kan sang sabun matay tunway lakin miya wasan jiwo ke tawasabi bagin sakay right आई पुलिस कमीशन वोट में तांका सावस ओ बिलेवंग पसचैका ने एची ओ बिल मलन को पुंग उतालना रोबता पुंग कारत इन सबल में चाय ततो अरे इका बराबर के में रघुगा ट्रांसपोर्ट चाय बिल्डान सबल मन की ओ चाय बिल्डान पुरन ट्रैक सबाल ता कनन क्वेश्चन बका बका कमीशन वोट आ चाय कांका कचोई यानी जो भी बराबर के में ऑफिस चीफ ऑफ स्टाफ पब्लिक अफेयर्स कांका कर Queen Watch man ka patch pene da baca pene o visitor na buka dan ka mobitla IG service mere chief investigator kita sawas yang kau ikuasakan na ka apali pukawan and police commission and ka kita o ka kami tikan na jani and ka mirto ingera sabun na tayo ko email bil bulian di ang set o simka benar benar harus patung dia all को कहीं में तब तक नॉमिनेशन दिए वो सफल मुंबई बोरन था तो अभी पहले मैं सोचूं मुझे सफल में था चेन्नई तो टॉप वन किसी तो कोई था मेरे पास तो जाए सफल वन की देश में रिया कोई भी एक जोन सकार से चार दिन का पंचा पुन नियम शोध इवेंट चुमालन की कोई भी Ketika bola macam cek dia, tahun macam Speaker Legislature, Honorable Pun, or Senator Navadan Belen, Senator Daniel, when Kuranga Kalpuat, option kepada executive back to our capital legislature body, Kamana Lani, Kambat, Mechanical Ranu. Aye, Medan Patawan, BMT, or we are Ulianti. Uya cuma kata yang belen kumai lapok dari kita bila di kawalan macam legislature orang kalau buat kata buat buat kawalan speaker or senator kan saya kawalan belen penini dokter kan dan dokter kan kecuali nanti saya kita dan kapan kita berport kan kawin pen sawas pen office kan dan tak sewase kita aku jengkap kita jengkap dia angin pelupa atau jengkap pelupa jadiมีการประท้วงบุเรียนที่ยังจุกเสียตัวอย่างสัตว์โอ้ฟิลก็แบบแต่เรื่องการประท้วงเป็นเนี่ยจังเวทประท้วงในเรื่องนั้นจงมุ่งวัตถุการประท้วงนั้นการทำในการกลั่นแต่แล้วกำลังดูโปรส
ko na naway kung meron ko kasi medyo lang yan sumauksip yung patrol pata kasi kasang panin ng isang rangos ko kasama chorus meron kasi Paxton speaker and Bombay State Legislature Judge HDM Mas Neurologo. Speaker ko hindi ko na esensyal ng program kaya laramas sa pagmatray ko sa neti ng toro ko at pag-uwi di namin na so esensyal kaya ay siwot sa may patrowan kita pa ang speaker ma akat bata sa materi kasama rin isang rangod o kita certificates o relakan kasama rin isang rangod. Nagalakan si Amon Nagor sinan kayo lihat sedang sebuah penting dan kesan uang kesan anak dia buku toro ni masih dekat dalam sebuah yang mereka yang saya di rumah tangga komban jika mungkin kalau yang berada ini esensial mau mungkin legislature kan yang berada mail di dalam si ngayon yung Senator Daniel Nambia yung Vice Chairman ng Jen pero ibilman kasama mo dito na Vice Chairman Dr. bukan handaw certification certificate kayo o Mr. Whisper Raymond. Also certificate for Mr. Karen Mendiola. Mr. Tuwabo. Mr. Patrick Pitt. Pagkakalan si Pinggap kung siya natin kaya na yung pagkakalan mo lang Mr. President kung saya koros mo panaramat kaya tayo kita o dia kamanaman ka o ng permission ka siyang pari hanggang mo magpapagpuwag pagkasampal ko ati kay di railway zone kahit itong police department iman pa rin ang kamelo na i-rail so all talents yun kung kapag ka ni-rail police kan ang bukan police o arams
katawan na totoo ng polis kasi ito naman uniform yung nagdahil din kita we are simple in never to we kapan pilkin anana wong ki ogun wong ki tapi ansugan nakan officer man niya kan kapan we are mugitiyo nakan kasuwa wila uniform to mugitiyo nakan sa topanen may na dunia dan paliyo berdak na dia dan totoo sa policeman o sa department itawen protocol to pasandikan na dia kaya ko sa ramas di katawan ng polis o dahil kay dito polisin siya ako na angki siya man pressure rin totoo o polisin na siya ka ako iya som-som naramas kayo na pangambil som o kagata kariyata may what yung polis ka ang kakan ito kilasan professionalism na niya tapi inang batuan na kaluwat sa uyata sa liyo na kan nandiyan kaukan at nandiyan mukit sa kahira-hira yung na kagata na kay di raw kung kita orang uang police department police kan kalau kita bukan dia kali yung nakan kagan ke dia tentang kan nakan kita wai bumi te dan kawai te dari jika tinggi raikan dikikian kuko menaleta kuko jadi itu ya kuko nangai very long time and totally try moment try kita benar-benar siap so dengan so irakan baru sebetulnya buat bangga kita dia irakan ini di yang baca polis so kita bangga kita dia irakan tentang kawan orang yang menentukan betul kan berkaitan dengan awal kedua yang kami ada pro legislature kami nalar di kasih buat ai rada pro legislature na raga pokok to pangkap dan kolen soran pokok kasih di mengito asal di pangkapan dari yang dengan punya legislature buat dan legislature melalui lihat kami mau ngirai ada di kamar-kamar ansur lihat kami Christmas ongkos amelan semua police officer kan semua menan sombong semua responsibility orang community kan habis naucang nanansukan saya lebih kansukan mengenai dengan pihak wali itu yang sebenarnya masih mungkin di laut so my presence dan community yang menyebut yang di bangsa selain community saya beli kesempatan orang tak mau hendakan dari orang tu bang kurang mai penilang orang o punya sekak legislature o singapura di bangsa sosial sebelum mereka Christmas ini nan target o karaba dan kak kalau anak tak mau melelai o mereka nggak kasih itu antar kak dari itu lah mereka akan kajian sebelum karena seratan mul lihat mereka tentang program salam. Bayang irayakan kas-kasaraman di sekolah nanti yang pada Jakarta menghasilkan misalnya saya
Ele semua om keren. Kami komi MC mune pampace sakaratakan kaciangan mo yang mo kita kita itu sekarang wow pace ngace apa kan nami ya biasa wow nak pangpromi ketuna ongki kerjaan ketuna wow lam kerjaan interpret speaker untuk yang kami Honorable Senator Karus Pinay Pachong ki Songbopungin Province State Chor Secretary Wawaj LLM Bintokat Director in Province State Public Safety Honorable Patrick Dar o yung kami Police Officer kang Karus ang Choror Bintokat Tikan Yuanis o pila Karus na wawan ko rin kung yan ang toke. Pilmen wawan ki yan ay tanang pilpatuan na ito na rambot. Patutan suwad ko yan mo yan kikis ko na alay ang kaula sang pagkalangan ng kapila. O patuan iya sa karatawad din kapin lang Melet to kepinan oleh kompi, kuyakin dekelet, o koporopor, kita to kicko dan kacing tolau to kompi, sang rawat pacol. Kalangan yang kamu kepinan, saya anggap kurungiyo sa saler rawat, saya pan tolau to kompi melet, ucu, bentak, kawin tuai, memor teyasin kompi. Yon na ko din. Ay met me tuwan sa kapita kung kapila. Kuyen ipusela uya itu hachungal kaping lang. Dahil toga speaker yung administrator. Yung mo tayo sa puno mo honorable senators kan Karus. Kuya tu chuj Mesan-salan ongkij kan pacutir na kuramay. Jadi kata tetar ne sewia aramas titik dari kuramay hariawan kapolnya. Mobil sebab kami cakap kita kawan sebab tolau tawia kawat mel pung pertama kau kasaleta kan iberi pung Omele. Kaya pensan pilat ini cuma yang ini menjadi Karus. Betul Omele police officer Karus. So tetap national Domestic State Government. Civilian Karus. Yasu Karus sekarang dengan kawin kan kamau yang Portugal. Tak sikelasan kami cai teks dapat patut kasih. Ayat ini cuma sakaratan berian kalangan yang terpindah, kalangan yang speaker, kalangan yang kurang Karus.